Prva enota. Naloga 8. Poslušaj dialoge. Prvi dialog. Jaz sem Mateja. Jaz sem Anja. Kdo si pa ti? Jaz sem Simon. Drugi dialog. Živjo, kako si? Super, pa ti? V redu. Tretji dialog. To je Blaž, moj sošolec. Živijo, Blaž, jaz sem pa Peter. Četrti dialog. Dober dan. Dober dan. Peti dialog. Halo? Prosim? Sladoled. Čokolada. Ključ. Denar. Ura. Argentina. Španija. Rusija. Amerika. Madžarska. Italija.